أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kuzi wa Komoro watukufu mjihundaho ndani mwe Komoro nanu wa Komoro ikaonga mjihundaho bonze mwe Komoro hoji mlifu hanyu do humtosa ni zentosa za Kiislam hoji mlifu hanyu haina bahani kaude jihundaho na huomba Mwenyezi Mungu yajalie Mwenyezi Mungu arhifadhi nelebwa dekao leo tena lirudi hamara yararu henda yane ngalitsinza utero harma ya dunia kamil Mwenyezi Mungu yajalie arhifadhi arhenti na mumo rikane mumo lione dunia inu biidhnillahi ta'ala hati hale hiyo Mwenyezi Mungu ajuritamani rilawe hum dunia wa Komor dukana ba hauji mlifuwa wa Komor kabli ya hema dindi ne magali ne fumbi kaya ule unge vumia harmenti ya Komor ne zihatwari zinjino wizino msajaja ujiro harmai daula ya Komor hondani wa Komor waone saukana leo rudi reveze darbi ni zahatu harmai nsi ya Cameroon mjiwainzi ho Yaounde hawakatika ule wa Komor mwanzo wajishangaze hena mnaikayao idhalimu Athman Azali ya rengo harmai nsi ya Cameroon shakabli ya dowone sawa wa Komor baadhi ya hao watoshinda wajua emri ya kaulahi ke diktator wa Athman Azali yewe imru Henry waiti mru wa sharia waiti mrikao leo yoste hizi sharia za kibinadamu haukaya weye ufana na Athman Azali tibahi weye pira na Athman Azali haruma haki za kibinadamu haruma ustehi sharia za kiulemengu ebenge inde fami ya Athman Azali iyo ngaranzao ritulizoa Komor baadhi ya wasaya nana wazazi hatu kaule ongo harumwe bwana inu asibabu deze hatu arzijora mwense hatu watoshinda warambua ewe mruhindi emrikao harenga Athman Azali leo harma enti ya Cameroon leo baadhi ya wandu walo harma enti ya Cameroon wanzua shangazwa Komor wanzua labo wa Komor hawakatikao gardoka Athman Azali kajenda harmanti kao leonga istehio ze sharia za kibinadamu kajenda harmanti kao leonga demokrasi kajenda harmanti kao zinu zijori shanga za ukana ikari wa Athman Azali harengwe hena mnaila hau harengwa haufumbato almwensi ya ula Faransa ntikao leonga istehio ze sharia za kibinadamu zonti pia ebenge zode za jori shanga za shatidenti ya Cameroon tikao ichendelwa ni diktator wa Paul Biya mrika yao yetarehi uyonga imanzi hao hawi harma oulemengu kabli ya ukana rijeri njar mwele suala lahe diktator wa Cameroon Paul Biya nane diktator wa hensi ya Komor Athman Azali ngarjochenderi tambare mbamele suala lulo kabli ya ukana leo jeribe hele baru wala hatu suwana wa Komor si peuple ya Komor ahusu ekipu ya Komor ya Salakant riwaonishie rai za hatu rudi riwata hipande shanyama rajushitasi wana wa Komor leo riwanao ni anzi ya peo ya tendelo na Athman Azali hawakatika ubaishe leonga baadhi ya wandu waoneso kananga ibidwe siasa ikembali zinsabuzi kembali ngarikubaliyo hena mnayo shanga ibidwe kwa kemashartui leo tena rido nesa usikitifu rido nesa ezirihundao wa Komor shaka ijakaubidi leo masuala hamandanu rido ya bulena mnainu imruoi ya tsuduhunda nziaye vira no sakadua Komor no tezoa Komor shihere no ufanya pwaba la kiulemengu hamrikao leo kati harmanza za kishari harma ya daula ya Komor leo ngamjori baada kikanzima au kayari fanya wana recherche watiti hanzari jue Apple Biya we mwanadamu hindirans harma ya Cameroon ebenge kwezi wa Komor kwezi wazazewa hatu wazazewa irumbi wa daula haki leo kamjaka ujua siasa shanga mmonao hena mnensi ya hatu isankadi hauri mwambia nukana ngari mnikaoni mtitinzi hetwa maya haukaya mrujoi eze makri za kiulemengu pia uzitarisha noili ya labe uwatohelewa chaka na ujua ulaba ejumwa madaula kana ujua ulaba ejumwa madaula hakatikao kwa mrambu wangu wajueze twabia ya zifanyao shazinu pia hanza ya puwe watiti ya puwe waze watu leo wanane mbana inu ya duwa tinza twama ya duwe nesakana wemrika ule ngurengwa haufumbacho harma ezensi za Afrika Ngardomni kani udo mtiti kwezo wa Komoro watu kufuwe bwana wei Athman Azali harma enti ya Guinea hakaujwaye henda haufumba tuamade namna henda harma enti ya Cameroon usiku wa wajana sha ekambanza mtunde bada Athman Azali ngena harma enti nraru henda ne
saha tilwa kondokana ujwahenda wala kana ujulahiki wanuwandu walo yabo halmenti ya Guinea akaudwende yangari ya mzee wa hahe Alpha Conde agwenti hiyo afumana zali sati nwabari kana uparududu anja halmenti hiyo tena hau mumwabi yende Guinea rendera aone haukayaye mrulo yabo leo Colonel Mamadou Doumbia wakati utajifu ya madhalimu ya wandu hazileo ikaw kwa tuto aliansi shadu hende zembio za hao nwanrosha hao ni famia hao wa utodo juruhezensi ebenge harmenti ya Guinea mwananyasi mtukufu Colonel Mamadou Doumbia harengeze azma za hahe hafumbwe nsi leo ezi azma za mwando ya zitarmenti hiyo do tsangani wandu wa siasa do tsangani societe civile do rengo wandu ikaw lengo wa marefugee harmeze timbalina bali watawa ya siasa nziro ya Alpha Conde ya kayabo do watsangani wazima ili waunde ya Guinea yode namna lewe Afrika yendao harma maendeleo bobelu yode namna lewe ya dunia yendao Muhammad Hussein yode namna lewe dunia yendao bofunda lihaji ye dunia nga yendao yendea tsanganyi he ihose itoweze heni itowe majaraha ya karmeze nti leo zisulihishihane zifanye bundo la ukweli la usaguzi harmeze nti zao shati do unafiki no khasharati wa hedhali muafumana zali anzoa babaisu wa Komori abungari parambu jamzi watu Muhammad Twahiri we yanzoa tende ye monologue ya ukana ngebidore kwanzi tuangalie zenti za Afrika leo hena mnekaungwa endao do sana watangani shati ndrabu na ujabari na utezevushihere belwajo donja mwema banda ya wandu yerungwa ho uraji yerungwa ho utezevushihere no toro wa Komori abaka bati dalilu ya ukana leonga mwanzawe Komori leo ikarma mwedo mzima hau wake bundolanti yoke ikiri abengenga ranzori makinishu wa Komori warekwazi tuangalia mwezenti za Afrika zakazarengo macheka ni madhalimu hele beala Alpha Conde hele beala Paul Biya hele beala Fumani Mwazali hele beala la Idris Deby hoji mbifu wandu pia ni raisi ya Kamali wandu pia sangwa parehanao na dalao ezentizo pia Fumani Mwazali haka ujozi njiaja na hamkataba ya he ya madhalimu yanu ikawa warengeze nti za Afrika zinu wazifanya ukana linudo do pazilazi wala hawa anzoa hamie uanansi abonga shukuri yao haukaya umlango wafumani yakaya njie Guinea hau ya njie Chad hau ya njie Mali ngosa ubalihani ha leo haba kishwane Cameroon tikaya o kwezwa Komor Paul Biya we mruhindri kwezwa Komor Paul Biya we hazali hanyashiha omahashui na majana shenda na mengo miraru na ndaru yo 1933 ikaya o harma etarehi ne histoire ngairone sawa kana Paul Biya wai hafanya manda mfukare harma yensi ya Cameroon nabo ikarmanza rangalienro ya ukana etarehi 10 ya mwezi wa Julieti mahazuizi lina 18 Paul Biya kauja yafanye mahamengo 8 kwezi wa Komoro watukufu ikaya o ngamjori samihi harma etarehi van Paul Biya yone saukana ragudu wakati Paul Biya ndi sorumishi harma yensi ya Kameruni hadisara ngude tare hindradaru ya mwezi wa Novembro mahashuhi na majana shenda na mengo 8 abuna mwangale dhulma hamada yulo na mwangale guzi la kidiktatori hamada yulo leo la kaenda la renge dhalimu wahe Komori ya mzue baba isu wa Komori leo ebenge leo baadhi ya wachangazaji leo wanzoa pwezi gelegele washangaze mbaha wakati kao leo ye tarehi ne histoire uyo kaina ujua itawe ekafuma nazali harengo ufumba tormenti ya Cameroon na bombeka jazalo hitswani yanuma dhalimu maili yanzoa baba isu ulemengu yanzoa baba isu wananti abenge ekafuma nazali urengwano ni Paul Biya kazijari shanga za hakayo ufana nawe hatwabi ya hamwendo nyowa ili nywandu ikawe tarehe ya hensinge jumanzi hani hawi hakaya Paul Biya kaijakira ukana uzalwa omahashui na majana shenda na mengo miraru na ndaru 1933 huja hurengeye nsi ya Cameroon le 6 novembre 1982 hawakatika ya oleo ye Cameroon wakati ya kaurenge istiklali ya hao irenge ye tarehe monti mwezi wa janvier mahashui na majana shenda na mengo miraru ndaru yo 1960 ekale beshira kaltibi hawakatika wakauja watanganyia ya UPC Union des Populations Camerounaises abaka rwanza rangalie
ho umri mwinji wa Paul Biya wa diktatori mkameruni utsoendelea harmenti ya Cameroon na wele tumonele bundo ne namna ikawe ya Camerooni liyotide namna kabidikae hawakati kaule riono Tanzania yakana makufu liti wakati mwinji ngamona he namna ikawe nti ya Tanzania ngai basauhao harma ulemengu hasibabu de namna ikawe nti yo ikaifanywa emergence abenge ija ikansi ya ukana tarehe 12 ya mwezi wa Juillet mwahazuizi liwa 21 Paul Biya harende haukana ngena maha mengo minane na minane wakomoro mwanadamu hamadu wole wokuelinga mkonsiori hunre mbawaza matangazo leo kazituonesa ya mvabunziro kazituonesa ouziro hunro Afrika shale wonga wa hunro wandu kweli wa swifu barafu manazali harengwani dhali Muhammadae leo zijezi baba Yusu wa Komori leo zijezi ke hariba lafu manazali nguhunro bezi haruma ulemengu wakati kawandu watongo mwana ukana wale wajufumo waili watsanganyiha wanzu wajibizani hamrikao leo hafanya manda mfukare harmayensi ya Cameroon Komori wamsuiba akayanga mjoka na ya raisi wahanda wa hensi ya Cameroon ya ismu ya hayodo Ahmadou Baba Touray kao hazalihanishiha hazalwa le 24 août 1924 yodo mwaha shuhina majanashena wa 20 nane wodo wakati raisi wahanda rahawe jarenga ya Istiklali amade ntia toka Istiklali ya Cameroon eka ile daftari la tukal sura nzishana iban gayone soka ne rengwe tarehe mwezi wa janvier mwahazuhi ziliwa mwahashuhi na majanashena na mengo mirandaro Paul Biya hajahara ni haraisi wa he daula ya Cameroon rangu do mwahashuhi na majanashenda na mengo minane na mbili Paul Biya hazalwa o mwahashuhi na majanashenda na mengo miraru na raru Paul Biya o waremao emilenje wa hundu ya ukana Paul Biya boy ngena manda mfukare ya irumi ya harma yensi ya Cameroon leo ikaye madiktatori ya Komoro wajuha wende Camerooni waboa kwa henda hombizani abo leo watike wandu leo wajori shangaza harumaye le bango la Facebook linu ya wene saukane mhuwa he daula hariwa Komori hende Cameroon haregwandro mdatiri shangaze marhaba ngabwana nyasi wanzoa dunge ndose datizinu sharika uzamba haluha ya shitwaifa ngardozi onesa haluha ya shijeni rionesa ukana Paul Biya harengensi ya Cameroon le 6 novembre 1982 ikayao namna ile ajwa di la ronesa le 13 juillet 2018 Paul Biya hakaufanya mahamengo minane na mitsanyu yo 85 ans harma rangu dawa UST manda ya Paul Biya na Paul Biya hazalo a 1933 ikayao rionesa ndokana ya rais wa mwandu wahe enti ya Cameroon yomba Ahmadou Baba Touray ikayao hazalo le 24 août 1924 rione saukana indépendance ya Cameroon irengwa le 1er janvier 1960 ikayao ngarsina ajwa di jinji sharto kanzaribire fanyimna bref rionishwa Komori ukana Leonard Darius Rozahat baba Nothman Azali kajaka enda armansi leo iste hiyo sharia kajaka enda armansi leo ya kidemokrasi baishe kwele diktaturi haladara takriban ya maha ilo harma omhono wahe diktatori wa Paul Biya leonga monao ezihundao ya Cameroon yosa wane zihundao ya Komoro huenda maprisonye politik huenda umavua siasa huenda ikao juzirio ya ambasad ya Cameroon junda harmayensi ya Belgique kale beshe kalsibi mono ko wana wa Cameroon wa junda harmayensi yo warenge macheka ya ambasadiyo asibabu do mavu siasa lo harmayensi le wariti shanga ya kanale wa Cameroon ngailahikio yekani ya 2022 rifikikabo yonti ya demokrasi hakaya wanuma diktator wenza ilmu na utaalamu na hanzalewa bazwa nansifia no ili wahunde mbabahanu wabire yele wamjwele waje kwezo wa Komoro ya ukanale unga abo mpira wa mdu Afumanazali ya diktatori mkomori ya dunga anedene waziri wa hele dima sha harumansi kao leunga Joshua Rafahao
harmansi kao leo nga ijistehiyo harmansi kao leo ekaba ka raisi ujistehi haka ege haka kansi halali engenge na zorenda weti mrikao leo ibidi amri Cameroon kweli ngiwa handa harmeta rehi ya Komori shaka jajo juha rangu juzi ya sojuhenda he Cameroon ya kensi hawa katika wengewe raisi ulona mbamradi hawa raisi ulona hinrohi tswani anzare ndensi kajajo juhenda fanya mfumo Cameroon ya doli ndia match leo ngaro nawe maraisi yako ile harmweze ntie kango enda wa participe harmwantabu hamadazinu wa ujohendo suku wa wabadu wa voli ende wa hanti wa une match wa juhende zao shambru hamadoi enda juhe fanya mfumo wa kamili Cameroon hamashomeri la kamili yu alama ya mrikao leo katufikirie nti yu alama ya mrikao leo shamhanti abu matembezi na bezi na pwa mtuzi kao leo ngonzo ya labo ule mengu yaonesekana banunga abu mrikao leo ngumcho shughuli womsibanda hubi hende hajuha harabe mdu msheno wana ne famia hahe hariba nango ndo wa presenter Komori harmo mpira wa mdu harmenti ya Cameroon womsiba emru jahumedi msaidie mdu wa dhaminishwari dima la enzi ya ufujari wa dhaminishwa dima ye Cameroon yongo da sahiri bu Mohamed msaidie Cameroon leo hizi stahiki mruja Turki Salim gari mtosao homo do haheho leo gari tosao ye rais wa mpira wa mdu wa federation ya Komori hojitekeleza Cameroon leo gari Johanza ritose mruja Hassan Mzee Ibn Yusufu mtangazaji wa RSM13 wastahiki ya karma ya Cameroon haukaenga sina takriban na mahashirini mwanadamu huo ngaritwa kwa utangazaji wa hahe ujihansi harma mbawa ya utafiti wa mpira wa mguu Dinosport shaleo rideri wono wanrikao leo karituju wa yefaliki ya hao hindi wajitengeza rambo kainu defami ya Athman Azali no wakaribu wa hezi Athman Azali wende harmwele Joshua harmenti ya Cameroon iyo ni alama ya mbokana yensile woo ngaijendao ambari karitaparo huwa na mpirani ambari karitujua ema na shaka ubiha Cameroon hindi hawa katika hukamtuje kujaparo ndarma matia jasemu ha ela klubu shele jenda hawani ngaliju hao wanumju hamlidungu mwende mwanga misese maliza hawa Komori mwende mwafanyele po mwonesa ukana leo wa Komori ngo huna janani hawa katika ukarna utari mbeni nafasi armwe masuala yanu ngamjujwa mwende mwacheze bria ne milala hanyu numsaka dua hanyu shawa Komori ngasimakini ngarjuwao mipango mfanyao ngarjwe mitarisho mwanzo muitarishe leo mrejezo wa Komori dingone harmweze bwana zinu habenge ile barua linu tanzali makini sho wa Komori rikubalena ukana kweli ngarisi harmwansabuho shanga ibidiwe tena rido tsuja rido jokana yedhani muoyi wengo nzo ya temsajaja wengo nzo ya tambaze chubo na nya harmwensi ya hatu haukale o yode manabo kana omronji ya mbeboni ani mronji ya mbeboni yo hatwari ekari handana zirudiri chansa haukale wori kubalena ukana equipe national ya Komori yoti ya hefa ya Thumani ne mavali mwaregensi hatu mateka ngaritangao le fuvulo hauji mlifu hatu na yode furaha nzima alibaki shwarmenti ya hatu yele onga mjoka hanza mrambie ndongo hinri ye furaha yatu suwa Komori leo madhalimu yanu mwanzoendo warigashe mba furaha nzima rabakishwanio kamna ujo uritobeani sha garsina ipande shanya maleo ranzori shime ekipu ya Komori inyombo sala kanti abungar parao rais wa federation hajila kimwananti ikayo hamarabili joka banu webengo wa Komori ngwa dori la huwa shangari jo ubona hauri bonyohe shangari jo para hateze to hane ziasini ekipu ya Komori kwa jari kubale sheipande zima shanya masahowa na wa Komori leo riloba nurole jire onesa ukana garanza wana nyeso aloshibani watola harwe shibari fani hanenezensi ekale ori demande ukana garanza wana nyasi leo wajuru hilo harmezi ya ufujari afuma na zali ngaranzori juondwa wawu wa harma daula ya uhaki ekale ori tamane ukana wanadamu walo an exil rijuhanza leo waketaratibu harma ya dunia ichende wafanyi hemkonti wa kweli rihunde shauri shahensi hatu ekale wana nyasi diaspora ikale wana nyasi ni majueri wa ekipu ya Komori heshe ipande shanya marishita hao bano abaha ekaka mjaste himaribeshe ipande shanya maisho baisi mengormo wandu lota yari dodo hebani resome yasini mnyezi mgati mbeheni babaha
haukaya wale onga ngani ngamtsangi yao abale onga mtsangi yao ya enzi ya ufujari abale onga ni tayari na zimroyenti na karna ujari kena mnayo ngaibidio rimsaidia ni mrisaidi karjaba kana leo mtu sembu wakamona Uthman Azali ngaibidio mlesibiri nomparashikani ngaibidio mlesibiri mparashikani ngare limwelewa oni shangari mtsahao ni pande zima shanyama eshe pande zima shanyama ritsahao ekipu ya Komori jihura yo Kameruni ngaranzo mribedaki kanzima wakati mtoka handisema chia hanyu mrande homage yahoa na nyanyi wadoha mweziva ngaranzo mrande homage yahoa na nyanyi wajunro shibani hasibabu masuala ya kipolitiki ya kisiasa ngaranzo mribedaki kanzima mrande homage yahoa na nyanyi wajuruhilo harmayenzi ya peu ya tedelo na Uthman Azali ngaranzo mrande homage yahoa na nyanyi walo anexil hoji mlifuhani ishone sheipane dzima shanya marimtsaho ni ekipu ya Komoro ikele suala lulo abangari hao message auka haina ubisoma za moulaha ngari kozao raonema valimu yao ya jai hulam shakar jajo juari manenani karjajo jualo wa Komoro warifikiri wandu nai ngebidio riste ngebidio rijar mwezen sabuo ngebidio rizishangiri nane zembwana za hatunga toka yabo haulani dhalimu wa thumani na ujumbe wa hahe wa jarments ya Cameroon ngardola ani nro shaye kaye salakanti kamjafanya 1 minute de silence marande homage wana nani mabani hanyu waze wa hanyu wa siasa warumishihe nti yo jana mwaka harmo mpira wa mdu wa ulemengu yakabata Uthman Azali akati Turki Salimu ya rais wa Federation ya Komoro wandu wakawatendea nti leo wabazizwa fia leo wandu wao wakadamizwa ne dhalimu wale ya watsongo tsabu hadenani ekale wekipu ya Komoro kamjafanya beshelea marande homage wanane muahenda ikililu na Ahmed Abdallah Mohamed Sambi nane mavamana ya siasa mbali na mbali walo harumwe magoba moroni warengo machekane mabandi yao ngaibidio le funvululo ya rais wa Federation ya Komoro ikaudwa atende ya ekipu ya Komoro mloyo Cameroon harumwensi ya Yaounde ngaibidio msteho wa Komoro ngaibidio mstehe peplo Komorien ngaibidio mstehe swanada mikaulonga ranzo daula ya uhaki shode sheipande shanya maizima rimtsaho niyo ebengeza bakiabo na mrira nsiba hizo za hatu na Uthman Azali garito mswarifu hena mnaikao garito kahaza shai shode sheipande izima shanya maritsahao ya salakanti ya Komoro habenge ngamtamania ukanele baru wala sauti linu lisane liwasili madhama na humpira wa mdu ya ukaya leo ikamaudu fumrao ngarla bahele zina la Mwenyezi Mungu ebengo wa Komoro ngwa jori kalifio wanadamu wapeu shakar na ujua ya ukanale orikane wananyasi rikane madhama na wahed daula yinu leo jana wakautsengenzi ya yinu leo jana mwa Komori ngabo kipu jana mwa Komori leo ngabo salakanti ngardoka ode maraisi wananyasi wabira shati ya Uthman wa Azali wake kana njema zitahao ekaka mjarande homage ya hoazi wa hatu wa maraisi ya zamani ekaka mjarande homage ya hoa na nyasi wa ulowa hafa asibabu nenzi ya pewe ya Uthman Azali ekaka mjarande homage ya hoa na nyani mabani hanyu wazewa hanyu mashababi wa zazeleo walwane exil watondwa ureje homa siwani hoji mlifua hatu pia bahingari mrengaone hadi kane kipa Komori ngardo urchanje ze bali rike konde na daruri msangani na Uthman Azali rimlani ni hatamta mremwema jisho mreje homa siwani yode ahadiri mnikaone kaka mjarande homage heze jani bundaru razifumbwa yabo garanzo 1 minute de silence kabla ya ukana mjarme kudamvwa harmo mpira wa mdu harmo nti ya Cameroon abenge yo kartu shangaza wala kartu torea shangar tokana nga wanadamu wajuanzo tafsiri nai ekeze nongo hizo kazi jafanya yoti fiulu amri rinikao ekipu ya Komoro yode raaya hatu kweli rikoza shangar stahamilio akakar dajojo arudisha Uthman Azali harma fulio ya haya ukalewa akaenda wone mbaya haya diktatori hamada yo yendafanya information zaidi ya jeti mbenti hatu shonga mdu hamadu wa masuala menji ya loha mwenti ya Komori leo madindi uizi uranganyifu koshilio alafu kweli mdu hamadu wa ya juhaba lenrege ya baleo nduzahe ya balwanza ni wahe ya bale wandu ikaole kwa tsujwa mpira mdu shohindi she wandu ikaole ngwa tsongwenda waone ube bahi
wajua darmwensi ya Cameroon katika ole nchi ya hatunga ijendao uo mswiba mziro wa hundu wa Komore abenge amjozi durisami ikozo wa Komore shakar jakana barua jinji la ukari la mzihe banu shele barua rikanza ribahe barua la nyongo oha ngro rilibeshe ye rais wa ekipu ya Komore Federation rilibeshe ni dhamana ikao leo ngena ye communication ya he ekipu ya Komore ho Cameroon rwambe kananga rwabushiro msafara mwema wa hairi wa Mwenyezi Mungu ya ajailia walobeani wa Mwenyezi Mungu ya ajailia watabu hao hamara handa harmwe tarehe umpira wa mdu wa he Afrika sha wakatinda wa Komore garsino usikitifu heshe hitwa shahe mwanadamu shajaiho shanzo shi presente Komore yo haki ya haturi laani nabo yo kaituzi ya haukaye hanyo hapo igelegele yode hanyo idumbi yao ekale wara mbagar mshukuri yao ni wakatinda uo ngartudwa rilani ne shehitwa ne zitwa za hajar mwa intia Cameroon leo je ambe ukana ngaitende yao intia Komore hawa katika orione sanro ya ukana yemria lahi kafuma nazali waye dhalimu zaidi mara shuhi rahana aftuma nazali mwili ebenge waimri kao leo hakaenda une famia hahe yode mana balwandu huzeno wana ne mabandi ya hahe ende wa presente mbaya hao Paul Biya hawa katika yao wai diktatori kao leo dunia saile mewana watsongo linde wakatwa isakaratil mauti heije Kameruni irenge yabo imvaze zigongo za mro hawa katika yao hajuruhu ensinu watinambato mantiti ya hensi ya Cameroon abenge Gamjoni Samihi wa Komore Gamjoni Samihi wa Nama wa ekipe national salakati ya Komore rinjiemba bititarmele suala la he isalakant leonga monao wananyesu wa Komore he namna ikayao mwone namna fuma nazali watrende njumbe harmwensi ya Cameroon njumbe ikayao kaitina faidani njisha do tsokana wende wabange shitso ubangiha wende wabange shitso ubangiha wende wabange mrikaya walewe wa Komore ngwajokana ngasina utukifu muone bwana huo sha Mwenyezi Mungu kaja funye maso wallahi Mwenyezi Mungu jori libaheze ni ya zahatu Mwenyezi Mungu jori libaheze ni ya zahatu haukaye mbana inu kabati mruwani liyo mrarenge mbaba hembe harumahirisha urais kabati mruwani liyo mbana inu ya jahunde mbahi luchoka yonti itodo tokana garanzenti ya hatu ike hamade na mnenti hatu ya kaya garanzenti ya hatu leo waketaratibu ya huanru siasa wake wazima ya sosete civili ike wazima garanzenti ya hatu leo irohe harumwe mabaya neze mishkilishu hina jana zijunrao rangwa katafuma nazali arengenti inu mateka ekale onga ubandu wa wanru warengo mba sukari ntiti waitendeza usoni iliwa baba isoa Komore iliwa baba isoa titi iliwa baba isoa zazahatu watoshinda warambwe strategy ya hema changazo yanu no ilimla bo Komore mwene sekafu manazali ngurengo chero harmo ulemengo ilimvunze mmo ilimtsinze toma yo wazazahatu wa baba hatu bandhi ya mashababitse na hena mnawaona umsajaja hamabala ula mrikaule ho mdensi ya hahe hamabala ula mrikaule ho kwa Komore ngona haja naye wende wakensi wa domti ya udina ambari na zigelegele na humswifu hawa mrikayo ya numa dhalimu ya hibansi ya numa bidziansi ya numa bidzia dhahabu wajuheda armensi ya Kameruni wende wachemaski wajidegize haribala wala waungwana haribala wala mawatwani ya wansi kamrante mbasukari tika ajali ya tarehe ya mwanadamu bale osisi derendao waneke asirloni wanga ibidwe tarehe ya disebanu mrare nsiba banu haina mrunge na kila hahe ngarambula nao ngarijuao ekafu manazali uko utendeza wandule wandu akenso wadwa husifuno huvanga abu ufikiri nayi bwafumani ufikiri nayi
aka polbia wangu juo ya ukaneza azma no mwendo wenda usawanoa hahe leweka urenge warule waju wake Kameruni wadwa uswifu kuna ureleza sisi lewori hurambu wao rihelewe hauye diaspora haze selule haze appel haye frokome haze janibu kinyume nawe haye societe civile ya Komori rikubala ukana banule wao urengesheo la abege lisikitiha mimi ngamrande homage hamwado mzee wangu mtukufu Hasani mzee Ibn Yusuf mtangazaji wa hele daula RSM13 ikao hojuha hatu takriban ya maha minji zaidi rijuhati hunru Hasani mzee Ibn Yusuf ujunru harmanzia zaki utangazaji na yo ushulihani hanesport rea hondani rea hobonze ebengele onga rambo ya ukana insia hatu kaitsunji ya harmo unkade shamkini mkini mnungu jua hatendeziwa harma imamu ikao leo mdu kaja utumia haukaya ukweli retele ya daula hawe kasimumuri shaka jazidia ye experience hauka jazidia he hazi Hasani mzee Ibn Yusuf kaubidi mdu juo mdu hazi hamanduo yafanya misomo ya utangazaji haswatani kawe mdu wei hajibaze harma ye sport ikao kawati mkomori utomju Hasani mzee Ibn Yusuf sisi ritabiha hususan duan rashuli hanao wa he federation wa utsunda taratibu mdu hamanduo wa mtukuza mdu hamanduo wa mrekebeshisha ya ukana leo ya sani ya renge fungu harma inti ya Cameroon ikao leo ye tarehi kaenda yanzi he Komor hebenge rikoza wa mduju wa mtangazaji mashuhuru wa he esport ya humpira wa mdu wa inti ya hatu Hasani mzee Ibn Yusuf ya turenga fungu harma inti ya Cameroon hawa katika leo mduja Humedi Msaidi waziri wa he corona waziri wa hele dima leo henda harmenti ya Cameroon karsuju wango dabale marunda hindi karsuju faida hinda kaenda ya irenge harmenti hiyo riono na wanrikao leo wakaenda harma matembe zibahi juste ondo watu enaviri ya ukana waduka henda wa enshi wa mpira wa mdu wa he ye kan 2022 harmenti ya Komor ebengenga mjozi duri sami hiko za Komor richetan likibanu au kaya karjititari sha ukana rende harma suje zinji sharso kanza rinyamilie rionese ukana ye Paul Biya we mwanadamu hindi yafu manazali we mwanadamu hindi rudi ribehe ile baro la hatu la ekipu ya Komor rakaonesa shipande shanya mashahwa Komor shanza usiku maudu ekakarda shihunda riwalanse ya ukana ngardo dombana nina sinao shanga bubandhi ya hatu ngardo tso ekipu hiyo haukaya boyo madhalimu rahana thumani ekakwa juste hele jila huwa Komor ya ukana warande homage wananyasi waluma gubani wananyasi wafungwa ngebido warambokana ngastihar rende harman sabuho shaibidi wafanye barua ikaya ule uye dunia wajora mbokana ye Komori nge kozao ye Komori nge harma msiba nge bidio zenongo hizo lewe kipa Komori mzione so ulemengu mzione so wananyani wa Komori ekaka mjafanye zihazma hizo ngamjutia harma mushkili au kanga bandhi ya hatu joka tayari rike kinyu menanyi au kakarna ujua ranze kipu batsinansi nge bidio rikenensi kabla ya ukanarikane kipu sha wakati nda wori kubala na ukana gare ndo harmo mzen sabuho shari mtahani ukana leo mrade homage ya hema dhamana ya siasa leo warengwa ni dhalimu Athman Azali mrade homage ya hwana nyani wa ulowa hapa ni dhalimu Athmani mrade homage ya hwana nyani hoji mlifuao walo manexile harmo ya dunia maghfi zopi arimtamanini ekipa Komor jemzi fanye biidhnillahi taala evenge ngarto sao wana nyasi kao leo mkansi harmo libangolinu ngamdungo zera aiza hafu na stiri jomba mgu wananyasi riwana weze bwana zinu ya ukana rikemakini haukaya inungo maishe wao ngarombo Mwenyezi Mungu ya ukana yaribe ushinzi ngarombo Mwenyezi Mungu ya ukana leo rike harmansi kao leo nge jodbali ya marunda Mwenyezi Mungu ajaliensi ya Komor Mwenyezi Mungu itukuze biidhnillahi ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa ila liqa